Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Day, apay baladeng. Agpatpat nagkakadilatan ngagboy-boy ay titivay, Ay ke jak pay mengerod makaturog. Iswa dituyak pay lasalas. Agbuyak pay la iti basketball. Anya, ay na aging gatparbangon ka manen ngagboy-boya. Unay kan, umuna kalata na maturog. Makasinga kabet iti panagbuyak. Anya, ay saus, adda meeting ije barangay hall inton biga. Iso amaturog ka kumaa, tapno saan ka manen amaaldawan. Ay na, promise. Uray maladawak amaturog. Masapaak amakariing. Ay asuryo. Ay di nakpagpungtutan si kabaladeng. Ingka maturog ko na. Ay, unay kan bakit? Maturog agbuyak pa. Hoy! Ay, apo aldawan ngam adda kapayla dito nga agur-uraw. Anyat urasan. Nagmayat pala ti maturog. Adda ka ditan akutak kakasalaman Anya? Apayayabang riring ka. Kinasa papay. Nagmayat pala ti maturog. Ay. Anya na sa papaylaan. Kita man ti oras. Alas 10. Nangaton jay inate. Ay, bayam ka di ang umato. Danag mo na ya. Dinak man sungba-sungbatan iti kasta si kabaladeng. Uray na kaigda ka pailaang sa buwagan kay tinalamis adanom. Tapno mamurmurayan kalakang raw. Ay, huston. Joke only. Bumangon akon. Bigat nga kung ungit ka bakbakitan. Anya tikunam. Ay, awan. Tikunak, bumangon akon. Ay, nalpasan na nagpamiting ni Kagawad Silvia. Ngam awan pa imot nakitak arupa ni Kapitan Baladeng. Wan nga ron. Iso pailaang matiawan. Idi manen napalabas ang nagpamiting ni Kagawad Silvia. Iso manen tiawan. Amok, no apay nga awan ni Kapitan. Apa ito yung? Amok napuyatan mananday jay ang nagbuya iti basketball. Anya? Kaya nung iso ti kanayo na pagapaan da, kani bakit na? Anya, ay unay matan ni Kapitan. Gapula ang iti kabubuya na iti basketball. Saanan ang maka-attendar iti meeting? Saanin arumbang ibutos ti kasjay? Ay, irresponsable mo ta, Kapitan? Wan mat, pudno tayong bagam. Talaga ajak kayatin nga ibutos dayjay akas Kapitan. Sadot dayjay. Aw, apay ang nakapulos ka. Sa dinaw ti papanam. Kwa. Di mo ko naan, amapan kapaylaang ije barangay haul. Itatanalpasan ti mitay. Ay, nakababain ka dagiti tattao. Saan mo't nga jay ti papanakait ay nawaw. Napatag ti pagnaak. Sa dino nga raw. Ijayan da pari Ignacio. Itangal daw jay baga na kanyak akasangay jay anak na. Sigurado. Aduman ng tiga do alutunda. Anya? Di ka di madanagan ta gibal ko utak iti paraken ka. Ay saan? Ha? Saan ka mapan? Nakababain ka dagiti tattao no makita da ka. No ijay meeting awan ka. Ngam no ijay punsyonan. Present ka. Ay nagawan ka tabain mo. Auntie, apay nga awan ni Uncle?
Ay na, napan ijay ayan, ti kumpari na. Ijay ayan da Ignacio. Itangaal daw ka nung aming ti kasangay jay anak na. Anya? Sana napan iti barangay hall itay anak meeting. Tagayam, napan nakilanit. Ay, day tangarod ti ibagbagakin ni uncle mo. Ay na, no adda ibagak, pasig abar-ibar ti sungbat na. Ay, una yan. No, kasta ka na iti aramid na. Ay, sigurado asaanan nga ibutos dagiti tattao. Ay, kat makamumatan Awan mati dengdenggan na asaw. No anya ti kayat na nga aramidon, isulatan. Ay da. Na, Ay da. sumungsungad ka pailaan. Ngam apro sa mo, nday taboksit mo. Hey, nabsugak nga raw. Ado ti sagana da pare Ignacio. Ada papaitan, minudaw. Iga daw ay na. Anya. Ay napnekak iti papaitan sika. Ay, gayam, imay nito yung. Naku na asap-sapulan da ka dagiti tattao ijay miteng. Kahit Kay, imbagak asaan ka anakapan. Gaputan na puyat ka iti kabubuyam iti basketball. ay unay kan. Imbagam kumamet nga da napatag anapanak ah. Na, tasuruan nakit din nga agulbaod. Amaw, nagalas at talaga ti ugalay. Ah, unay kan. Musa na balay. Mapanak iti barangay hall inton bigat. Nukas jati pakita ni baladeng ka dagiti tattao. Ha, awanan. Awan to namnamanan inton eleksyon. Wan nga rod, tunggal adda activity iti barangay hall. Iso ti kanayon nga awan. Iso nga inton umay nga eleksyon, talaga adjakon ibutos ni kapitan. Ora siya. Siguro, iti sa nga pulo a plataporma na idi napalabas apa nagkakampanya, may sala tinatungpal na. Ha? Kumay. Nakuna na iday. Nga unaan na ti pagimbagan ti barangay. Ang manya ngay. Unaan na mo ti pagimbagan ti buksit na. Ha? Kain, maasarakin ko na. Idi sakbay na nga bak akas kapitan. Managising bait. Tunggal masabat ka. Idi nakatugawan. Na, kaslapong dulan ng masabat mo. Ni, si ka magayam aso. Di napay ko na. Anya? Namiting hindi barangay hall. Kanayon nga awan. Ang na punsyonan, present always. Oh, una yan. Nay, aldawan, yung kaririing mo pa ilaang baladeng. Naganasak ti naturog bakay. Nagmayat nga minti busog ko di kalman kahit. So ay nagbayat ti turog ko di rabi ay. Oh, hey. Kahit di ka kadimanan mapanidya barangay hall. Ay, saan ang tal daw matayin. Nubigat tunti papangkaw. Anya? Sana balay, tada ni kagawad Silvia Jay. Iso pala ti makamu ah. Kastam kadilatan akanayon baladeng. Kayat mun sakit di amaramanan ti unget ko abigbigat, Kwa, agrubuhat ako. Mapanak di barangay hall. No napunuanakan ka, jak lamaw. Anya? Napan ni kapitan iti barangay hall, auntie? Wan, taday tamot tinakuna na itay apapanan na. Nagapuak ijay. Iso nga rin nga imayak, taimbaon nak ni kagawad Silvia nga umayak kano dito ay. Anya? Ang, awan mo ni kapitan. Ay, napanan na nga tamanan. Hay! Ay, napuaya. Amangan man na napan ijay handa na naising. Adapasken ijay ita. Simmangpet nga min ti anak na naggapo ijay abroad. Kasta aya. Ay, kit sigurado anapan manan ijay Ay na, makaung-unget ni kagawad Silvia. Ngamin, ada resolution anas ka na pirmaan ni Uncle Balading. Tapno ipanda ko man iji ili. Angam ni awan mat. Mala, di ka madanagan. Ibagak to dayta apaman asumangpay. Ni,
Sika mo ti masabat ko, ex-kapitan. Na. Apay nga ex-kapitan ti awag mo kanyak Ilmar. Wen, ex, kung ako nata sigurado maabak ka inton umay nga eleksyon. Manula abulan ti uray na eleksyon na yun. Anya? Tapno ma'am, agarop 3/4 at tao dito barangay nagsuswan ti mangibagbaga adida ka ibutos inton eleksyon. Tanagalas mo ngamin ti ugalaym. Anya? Awan mo dakos nga raramida ka. Anya nga awan? Di ka man agindidian mo apo kapitan. Ay este ex kunak. Oh, kas kumaita. Magmag na ka dito kalsada nga aprusam tabuksit mo. Nabsog ka. Amok ang nagkapu kay di ayanda na nabitang. Ay, wan. Nagkapuak nga ron ijay. Gaputa, saan ka nakapan kastanti bagbagam? Na, Nasakit la siguro tinaka mo, Ilmar. Tadi ka nakasangbaut, nakipagan. sana day tati pagsakitan tinakam ko. Nudi ket tinagalas nga ugalim kas kapitan May. Nasaya at nagranata, Kapitan Ballading. Oh, apa ito yung? Ay na, makaungungit ni Kagawad Silvia kada kayo. Tapay makaungungit. Anya manen ayat ti parikot na dya baak abakit ay nawaw. Ha? Baak ko na yun? Ay na, inton kuhan manayunan ti ungit na kada kayo. Di kayo mga minapnapan iti barangay hall iti manungal daw. Don't worry, kanakan. Mapanak inton bigat. Anya, kidin aya. Ay na, ta ipabigat yung manen. Aging gatawan ton titungpal na. Bigat. Kita klaeng no asino ti mangibotos to kada kayo inton eleksyon. Di metla na pupuutan ti panaglabas ti aldaw bakit. Apay anak ko namday ta. Ika panagbubutos manen ah. Ha? Anya ko, mano pa nagbubutos? Di mo namnamaan nga ikampanya ka. Hay, mangibabayin ka laang. Ha? Oray saan ka paikit din nga agkampanya? Ta sino kumanga itinamnamaam amang ibutos ken ka? Ay, awan, baladeng. Kapoy ti kasta nga ugalim. Adaw, dagiti ka barangayan tayo, tinadismayakan ka. Nasakit, tinakamdakan ka. Di ka kumamit agsaw iti kasta ah. Anya, saan nga agsaw iti kasta kung kunamay? Kaday tama tipod na. Dito ito pa'y balay katawan serserbem. Da. Dito ito lakit din barangay. Ha? Kas itinakunak itay. Oray saan kan nga agkampanya. Ing kalaangan mang sapul iti pasken. Ing ka makipalanay. Anya? Awan serbe day tapagat lapayag nga isem mo. Tapike. Ah. Iso arumbang laang kan ka masukatanan kas kapitan. Uray siya uncle ha? Di yun naman nga ibutos kayo. Ha? Ay, anyan day tangay bagbagam to yung. Ay, saan kayo nga ibutos? Nilangin Valentin ti ibutos ko a kapitan. Isumot la ti ibutos da manong Ilmer kan manang Mia. Iso namnamain nyo maabak kayo. Ay, saan kumakastamot ah? Siyak ti asidagkan ka. Ang mapay ngay adi nag-ibutaos. Ay, idida mo ang nagbalin kay a kapitan. Mayat paymet. Ar-aramidin nyo paymet nagiti trabaho yo. Ang midagbayag ay naawanan. Aging kaabarang-barangan yung titrabaho yo. Anya? Kaagpay sumat? Ura ag sakit tinakam nyo kadagiti tattao. Tanasakit mo tinakam da kada kayo. Gapo, taado dagiti nasken ko mga aramidan nyo. Ngam diyo inar-aramid. Ha? No, hindi ikit nalada kami lang iti isem mo apeke. Ita, no. Saanen? Ipakpakaunakon. Di ka man nag-isem-isem apo kapitan. Di na ka maala iti kasta nga isem mo. Ah, unay kan Elmer. Kaslawan ti nagkakaduan tayo iti kasta nga ibagbagam. Aggagayam tayo saan pa nga ita? Inton malpas ti panagbubutaw sa tayo ito aggagayam. Anya, ay, unay kan best friend. Oy, di na man awagan iti best friend. Tauray pa ibagam ahanay. San kalat nga ibutos na makasarili ka? Anya? Pudno ti bagbagak.
Isu nga ure panggat lapayag ti isem mo apikay. Awan, di da kay butos. Naabak kan. Uray siya, Kapitan. Di nakisam-isaman akas na. Ngamin, saan ka matlaang nga ibutos? Nalawag ka de? Nayapay nga miya. Uray si kamutan. Kasta mutan ti saom kanyak. Ay, nasakit tinakam ko kan ka, Kapitan. Tapno amom. Ah, No di mo kumangamin kayat ti masinga, iti awan ka is-iskan ng aramidem. Di ka kumandimmaban a, Kapitan. Sa bagay, maabak kan tumatkit di Agbalin kanton nga ex-kapitan. anya. Pudno ti bagbaga, Kapitan. Uray po utam. Amangan nun ni bakit mulaang ti mangibutos tukan ka. Ngamin, uray dagiti kakaanakam sa bali ti ikam kampanyada. Nagsasakit mo ti panagsasauyaw. Ay na, saan ko maakastoy ti panagsasaumi kada kayo, Kapitan? No amuyo kumamit nga aramidan ti trabaho yo. Aw, apayakas ta ti panagsin na ay mau. Awan at talaga. Awanin ti panagtalag dagiti tattao kanyak. Di dakon kayat nga ibutos. Katanya ngay nga raud, no nasaya at kumatimpak pakitam dito'y barangay. Mayat kumamit dagiti tattao amang ibutos ken ka. Ang gapo taday talabagim ti pampanunutam ay awan Diyak mo no anya ti rupak nga isarang kainton panagbubutos. Ay kat puskulim aday tarupam. Ha? Kas panang papuskul mo, numapan ka iti punsyonan. Anya? Itapay ang mapanunot mo day ta. Ay sos, naladawin baladeng. Ay nawanan na talaga. Nabakak-bakat. Awanan. Saan na siya ti Kapitan? Di ka man nagsangit-sangit na kasta baladeng. Nupod no matlaang amasayangan kay ti trabaho. Iti kumapay laang pinaneknekamon kadagiti tattao akabailam ti tumakder kas Kapitan. Gasaman nga man. Uray napatag ti pagmimitingan ni barangay haul. Adda kalata dito'y balay anagmayat ti uurukam. Maal-aldawan ka, gapo iti kabubuyam iti basketball. Di mo panunutan, nga datattao nga uray kan ka. Ay, salbag na ita basketball. Awan sir-serbina. Ay, nuapay nga minatunggal adagpas kain ka awisin dag tumangamain. Anya, papasulam ida, kan ti buybuyaam. Ti papasulam kat day tabagim. Ti kunam kitday, sadot ka Kapitan. Kan ti lapakab sugam ti pampanunutam. Sakit ti napasama kanyak. Jak maglon ti pandakabak ka. Ay na, agbabawi ka itaan, tanaladawan ti amin. Laklakayan kanto ngamin asadaw. Kapitan asadaw. Anya nga ita, oray agsangit ka iti dara. Awanan, nalpasan ti amin. Ay nawaw! Aramidan ti trabaho, tapno agtalinaet ti panagtalek dagiti tattao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.